Strnković, European Master Throwdown 45 plus RX, qualification WOD 1. 132 kilos, so 125, 10, odi tu među rupu, 15, da se vidi. 15, ok, 15, i tamo pravite s druge. 125, 10, 15, 15, 15. box 50, 50. Makli. Stop, a baza mora biti 40, nama 60. Molim? Baza mora biti 40, nama 60. A vidio sam ovo što imaju 40 baza. Na konus. Lakše je. Jesam. Okej. Tako i dole da ne prekineš. Ja držim. Ne možete maknuti sa metara snimke. 305, 305, tu maknuti metara više. Što ne križa. Maj cijelo bol. Daj ponovo metar da budemo sigurni. A ne, dobro, daj. Stavi, daj. Ja ne vidim da li je gore došlo. Dobro. Ok, ja ga držim. Ja ga sad držim. Daj ga lijepo malo samo zadrži. Da vidim. Ok. I uopće snimi ako nisi. Lopta. 9 kilograms. I tamo na mjesti. Zup spitati, najme ti više spustno. Na 5 sekundi je. Ja čekaj, nisam spustno. Ajde, ja ću onda navijati. Mogu ja tamo sjediti, ne smetam? Da, slobodno, ti sjedi. Samo nemaju kadra, ko neki. Više sam ti ja bio u kadru nego ti. A ja sam pustio sve svoje tamo, dobro, ne smetam. Uzmi slobodno, makni mu sve, molim te. Makni mu sve, možeš, nije još ni krenuo. Pusti sad, nema se. Možeš računati. Može. Reci mi po satu kad smo. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ajmo! Bravo! Piši! Odličan! Super! Bravo! Bravo! Ajmo snimiti još jednom. 20 kilo bar. Tresem se. 1.25. 10. 15. 15. So 132.5 kilos. And 15. Druga. Ajmo. Kako je znalo? 125 odlično. 125 nikad bolje. Teško tako. 10, 10. 15, lijepo. 15. Ako neko zanima osjećaj, bilo je teško. Sada, kada bih mogao još 2,5? Čisto neko govorom. A vjerujem da ti je bilo. Starting weight 70. Ići tako čisto da provežem. Ali pravi jedno, nemoj ti šuti. Molim probaj, samo probaj, nemoj reći jedan puta. Pravi dva puta, nije jedan moša. Vi da ste smijeni? Fail, sve me veze. Sve me veze, evo, šta? A da, mi vas mi sad malo vremena čačka. A ne brojiti se. Možeš hodat po rukama ako hoćeš. Šta je mogu hodat po rukama? Mislim da možeš. Mjesec započne prije 5 minuta, radi svoje ruku. Meni je sedmi za to.
2,5 minute. Da. Više. Hajmo onda 8-5-9-5, ha? Ajde. Svi to provjeriti skok. Kako? Svi to provjeriti skok. Ne, to neće biti dobro skoka dok bude teško. Kako ćeš se previše skočiti? Da. Nikad nije previše uvijek. To može skočiti do neba. Jer na graničnoj kilaži taj skok se pretvori u uvijek. Mislim na 10 kila skok. A to, taj skok! Sad mi kada šta mi nisi? Nisi skakamo ko ovu. Da, se ja bar sjetio reći. Da. Nikad mi to nisi spomenuo. Kako sam stradao vidim. Ne, ti imaš taj problem, ti kreneš, staneš i onda ideš u... Znam, točno znam. Vidiš ukog si. Biti suludo potpuno. Da, on pametno. A šta si onda ti? A mene ko je, ja bih ništa, kuješ? Šta si onda ti? Mene ko je, Ne mogu ići po... Kako ćeš ti to vidim bez problema? Ne moram, ajde, molim ti, idi tamo na granicu, donesi mi malo vode čumi, idi tamo na granicu. Šta? Vodu mi donesi. Kako da dižu, Boris? Kako da dižu? kako dižem? Ja bi išao, ti si rekao 82,5, 90 sam digao, 100 sam fail zadnji put. 95, 100. A ovo prva za 95. Prva 95. Znači sad ovo malo... Jer imaš sigurno, imaš i 100%. Da, 100... 95 imaš sigurno, to Pa da, 95 ja. Da ovo napravi dva čisto onako. Ne, 500, ma nego šta, ne, 5 ćeš dignuti sigurno, a 100 ni ne moraš ako još nisi raspoložen, ali 100 ćeš dignuti. Da, 95 već ostvarenje cilja. Da. Biti ovo svjetljići. Šta je to? Evo sad je spremno, a? Mogu ići? 95. Da. Najavi i možeš stati. Okay. 95 kilos. Dobro si pokazao. Ajde, zapakiraj leđa, čvrsto bravica i je to. Bravica je ključ. Bravica je ključ. Je. Čvrsto. Bravo. Ne više dalje. Ja ne biću dalje. Može snimka, a? Samo da ne zvoni oni. Koji ne treba. Morislav, stil, Renata. Bravo. 95 građano. Bravo. Ajmo snimka, može snimka. Ne bi ja više. Ne bi ja više. Jesi skočio dosta? Nije. Malo je skočio. 2.5, 5, 15, 15. 95. 2.5, 5, 15, and 15. Bravo. Ovo se sad fokus sljedeći. Thank you. Valjda niko neće strati što pokušavam u ovom vremenu, a? Ne vidim, nigdje ne piše nigdje, a ne zašto bi bilo to, to je samo tebi teže. Što kažeš? To je samo tebi teže, ne zašto bi to bilo... Meni tako lakše. Među nama. A među nama ti je lakše, ali je teže, mislim, utrošiš se. Da. Ali među nama. Ali na nama. Nigdje ne piše da ti moraš staviti na mjesto ko kip, tu minutu.
A? Nigdje ne piše da moraš staviti ovako tu minutu. Pisalo bi da moraš. Stand like a kid. Stand like a statue. Kako u 10 krećemo, a? Da. Onda idemo 7-0 sad, dva vremena, 9-2 prva, čisto da izjednačim skor. Okej. Da mi uopće ima smisla raditi ono tamo, 9-5 da ide. Ne, ja ili odi manje ili odi više, nemoj čisto. Odi barem 9-3-5. 9-5. 9-5, ako možeš. I u stotku mogu. Ako si siguran... I onda 101 na kraju. A, čekaj, digni si stotku već prije. Da. Onda digni 95 sad i stotku kreni sa 101. Ako si siguran da će dignu 101. Nisi siguran. Što se trošiš? Siguran sam da, zato što sam imao uključenje 10 dana. Pa zato bih htio posto da nešto više. Nisam mogu hodati. Odradi onda 975 pa 102,5. Odmah na 9,75. A da moram ima nešto znati. A mi na 9,5 pa 102. Ok, ako misliš da možeš. Nećete niko hodati. 9,5 pa 102. Jebate. Imaš 9,5 pa 102. tako. Ima tu još prostora, bar nek mora. Hvala. Nikako se odbira, ja ću baš shvatiti, ja? Ok, to je 90 sad. Mi crni. Ne ovdje. HSP-ovac. Evo ti Miroslav, mora. Evo, s ovim granima, na cijelo vreme neki kurac. 80 kila. Bravo. Tehnički dobro. Ima 45 sekundi. A? Ima 45 sekundi. Da. Pet sekundi. Idemo! Najavi. Ajmo! Kreni. Najavi. 95. Ok. Let's go. Idemo! Još jedan. Može. Kako se sjedi? Zvala je dobra, ako se sjećaš odi dalje. Ne, potroši. A najmanje energije potroši. Ćemo snimit. Molim? Ne. Nećeš snimit, sigurno. Ne, snima se na kraju. Ako felaš, Ćemo snimiti to što je bilo. Možda snimiti. neš imat onda Ajde. 2.5, 5, and 2 po 5. 15. 2.5, 5, 15, I sad snimiš što stavljamo. 15. Snima se poslije, molim te, nemoj doći. Tehničke probleme raditi sad. A to brzo čim završim snimamo, jer me iznenadilo koliko brzo dođe vrijeme. Dođe vrijeme, zato ti kažem, a jesi siguran da neš točku? Imam ga. Osjećam da se ovo baš lagano. Nisam morao Bravo. do kraja angažirati. Imaš još 2 minute i 8 sekundi. Da, uzet ću još pol. 102.5 kilos. Šta si rekao da ćeš uzeti još kolu? Još minutu 55. Ja pit kolu, kola. Ali ćeš vidno. Ali malo više se da.
2 puta do 6. Malo visoko, ne ljuti se, pogled prema nosa. Snimaj! Kreško, snimaj! Bravo. Krešo! 1.25. 10, 15, Makni mogu da ti ne bacim. 15. Krešo! 1.25. Okay, 10, 15, 15. So 102.5. Okay. Kadar. Kadar. Stručan kadar. Dođi malo, vidi Rade, kakva će tu biti noć. Kaže, prika stručan kadar. Okay. Niko proizvijen. Ne, vidi se, ovo. Nemoj da me uhvati koji masala. Nemoj da me ne uhvati jedan masala. Ne, cijeli muscle up je u kadru i cijeli boks u kadru je još 1,5 m iza boksa. Sve se vidi. Evo je low Kreško. Je. Da. Da, uzmo. Ovako. 10 kila više, da. Evo. I šta smo rekli, ne promaši prvi obol, tako? 25 sekundi. Da. I ne promaši prvi obol, nikako. Ovo nije muscle up. To neću ti. A step pogotovo. Molim? Pogotovo ne promaši stepe jer vidiš pas. Misliš boks? To neću. Zadnji put sam falio i ti, ja prvi obol, tako? Da. I danas ne. Napravi 2 masala više. Ja sam radio po koliko sam, po 5. Po 3 sam radio. Po 3 sam radio sve, da. Da. To je skoro pospremno, a? Staviš kasnije od mene. 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 14, zadnji, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
2.15. Ajde, možeš krenuti. Jedan. 2. 3. 4. 5. 15 sekundi. Još minuta 45. Za 2 sekunde. Feeling good. Okay. 5 si napravio. Da. 30 sekundi. 5 minuta i pol. 5 si napravio. Ajde. No. Ajmo. 6. 7. 8. Ajde još. 9. 10. Minuta. Bravo! Ajde sad više. Ne ide to. Amo! Ajde. Najvažnija serija. Da. Tako je. 11. 12. 13. Ajde još. 14. Dosta. I 15. Da, ovaj si. 20. Ajde još. Ajmo! Ajde. 2. Ajde. 2. Još Ajde. 3 sekunde. Ajde. Ajde. Ajde, kreni. Ajde, 3. Ajde. 100. 1. Ajde još. Bravo. Bravo, 2. Još 1. Ima. Dobro. Bravo. Koliko sam tada? 17? Bravo, da. Dva više. Aha, Dva da. više. Tako se dobro. Dostavljam. Da. Stela pripremi. Bravo. Lijepo odlično.